šta je u stvari šta se događa s tom Antarktikom? To mi je velika misterija i vjerujem većini gledatelja puno raznih, nazovimo to, teorija zavjere vlada oko te Antarktike, tamo je nešto, ovo, ono. Što ti znaš o Antarktici? To je u ovih zadnjih godina bio apsolutni fokus. Dakle, sve što se događa, sve što novo dolazi za novu civilizaciju, dolazi kroz antarktičke portale. Dakle, ono što su bile Himalaje za prethodnu civilizaciju, sada je Antarktika za novu civilizaciju. I to je sedište prve kosmičke civilizacije čovečanstva, kada se prvi put odvojila od božanstva. Dakle, Amazajan civilizacija, Amazajan voljena od Boga. Gde je separacija bila samo 2 stupnja. 2 degrees of separation. Ono što kažemo, kad je Bog još išao po zemlji. Da, hodao po zemlji, da. Po zemlji. Te neke memorije, zato što je to postojala civilizacija gde je sve drugo što mi danas vidimo kao raznolikost u svetu postojalo kao jedno ujedinjeno polje koje je bilo tu samo da potpuno zadovolji tu jedinku koja sada kreće na taj put separacije od božanstva. Dakle, ide od kuće, ali i mama i tata su tu i sve pripremljeno u svetu. Na neki način sad karikiramo malo, ali vrlo je značajno proći kroz specifično buđenje kroz sve ove civilizacije. Jer svako ko postoji danas na planeti je prolazio kroz ove civilizacije. Anyway, to je bila Amazajan ili najde da je nazovemo i Amazonija. I kada je po toj prvoj direktivi koju su duše dale da će sad planeta da pada sve više i više i više u frekvenciji, da će postajati sve, da kažemo, tužnije i ružnije mesto, onda ta civilizacija je mogla da opstane samo do 1 stupnja i onda je počela da pada. Kolonije su krenule kroz amazonsku džunglu i dan danas se naziva Amazonija, jel, ta džungla. Još i dan danas se vide kroz satelite i građevine i geometrije ispod rastinja. Jel? Dakle, to je bilo sve u postojanju određeno. I negdje u memoriji još postoji isto tako misterija Amazonki, Amazonian women, žena koje su imale samo jedinstvo u sebi. Mogle su decu, kreaciju stvarati gdje nije potrebna bila muška energija, jel tako, mislim, pristup, kako mi to znamo sada, kao 2 pola. I sve je to negdje ostalo u tim legendama, međutim, sve je to bila živa istina. I Antarktika ili Amazonija sadrži primarne kodove čovečanstva od prvog odvajanja nadole, ali sadrži i kodove potpunosti, dakle jedinstva, jer je to bila prvo razdvajanje, 2 stupnja, dakle sadrži ove kodove. To je moć neviđena i toliko puta su ove takozvane negativne sile na planeti, ovi jadni izgubljeni, išli oko Antarktike, od Hitlera koji je slao podmornice, pa ne znam, do dan danas, šta već hoćete i sve te priče i ovo i ono. Antarktika neće nikada osloboditi kodove bilo kome na nižim vibracijama, samo svetloradnicima u ova naša vremena. Tačka. I to je značaj tih specifičnih kodova koji sada restauriraju čovečanstvo. To je taj onaj jedan mali kristalić koji je potreban da se čitava struktura vrati u kristalnu strukturu. Dakle, antarktički kodovi su Bogom dana vibracija za ovu našu novu civilizaciju. Menjaju fizička tela u svetlosna tela, 7 linearnih čakri u 33 vorteksnih čakri, čitava planeta, to je ta arkanska zvezda sa 33 aktivnih čakri, dakle čitava nova mreža planete je uspostavljena.
Na tome su svetloradnici radili godinama, milenijumima, ali isto i u ovim godinama sada prije ovog ubrzanja. To vam je isto kao prije nego je krenuo internet, neki inženjeri su to zamislili, radili sa kodovima, napravili sve one relejne stanice, ono, i u jednom trenutku vi možete klikom da se uključite na internet, zato što je neko već pripremio tu mrežu. To je ta mreža, to je ta nova kosmička planetarna mreža koju mi zovemo Arkeimska zvezda i je ona isto automatski u našim sistemima, jer internet ne može raditi bez individualnog kompjutera koji je uključen, jer onda je samo u eteru, ali da postane, kako da kažemo, aktivan, da mi možemo ovako, govorimo preko Zooma, neko je instalirao taj Zoom sa specifičnim kodovima i ti kodovi, ta znanja, ta saznanja drži ova antarktička civilizacija. I spušta ih kroz svetloradnike, dolaze kao recimo svetlosni jezik, kodovi, tako da ja radim već godinama sa takvim kodovima, tako stižu jednostavno od Božanske majke. To je na neki način kao programerski jezik univerzuma. Sve se da programirati i reprogramirati na način na koji hoćemo. Sva ta civilizacija Antarktike koja je postojala, mi možemo to objasniti, a možda imat ćemo priliku i drugi put da se više osvrnemo na to, je vidljiva i tako u pozadini je delovala kao nešto što poznajemo opet po tim predanjima kao Arijana ili arijanska rasa. Nije to rasa belih ljudi ili fizička rasa ili genetska rasa. To je rasa svetlosnih bića koje su zadržale božanske kodove, koji su radili sa čovečanstvom koje je padalo sve više i više, jer učitelji i iscelitelji su uvek bili tu. Da. Uvek. Na koje načine je sve to rađeno, kako je sa Antarktike to krenulo, ušlo u jedan vrlo značajan sistem na Balkanu. Balkan i Bliski istok. To je direktna veza, jer je taj most, to premošćivanje, jer opet da shvatimo da je sve to išlo dole, vibracije su padale više i više i više. Od Amazonije nastala je Lemurija, sljedeća civilizacija, većim digrijem odvajanja. Pa onda Avalonija, još veća, tu su se podelile muške i ženske energije. Pa Atlantida, još veće razdvajanje, gdje se i srce, potpuno su se razdvojili. Dakle, od ono božansko da bude sve, postalo je kroz sve ove civilizacije pad, kao jedan mali glasić, ono intuitivni glasić. Slušaj tu intuiciju, to je taj mali glasić. A sada to ide ponovo gromoglasno, kakav mali glasić, to je potpuno vraćanje te pune božanske svesti kroz nas. A to smo uvek, žudeli smo za tim. Od trenutka kad smo se razdvojili, kao dete ide u školu, ali gdje mi je mama? Dakle, bukvalno kao da smo išli više i više i više u separaciju i naravno sve te civilizacije su bile koja od koja gore. Mislim, gore u smislu film stravi odvojenije od izvora, od te neke jedinstvenosti, jedinstva. Što odvojeniji, toliko više muka i patnji. Što još više odvojeniji, još toliko. Vraćamo se u jedinstvo, a sve je rajski način života. Dakle, ne moramo mi to stvarati, to već postoji, to je uređenje univerzuma. Samo se trebamo vratiti u tu istinu. I onda, kada je čak i Atlantida pala, kada je i taj ciklus završen, onda je konačno i mreža pala, što znači čitava ta elektromagnetna mreža koja je držala vodu u atmosferi. Voda je bila raspoređena kao jedan staklena bašta, takav efekat. Tako da je planeta posvuda imala istu klimu, živale su biljke, tako fantastične, koje tek ćemo sad dobijati kad one izađu ispod Antarktike i tako, pojavit će se ponovo. Međutim,
da tako kažemo, ta rajska bašta je morala sve više i više i više da pada i da propada, i kada je mreža pala, onda je čitava voda iz atmosfere pala na površinu. To su te legende o velikim potopima. Veliki promjene i tako, resito ono, i onda bi čovječanstvo počinjalo ponovo i ponovo, i kada je ta mreža pala, onda mi kažemo svaki popip sa popadijom je mogao da dođe na ovu planetu i da pravi eksperimente i da ascendira i tako dalje, i onda su se pojavile razne civilizacije, dakle ne samo ljudska civilizacija koja je bila primarna za planetu, nego razne odande, pa su rađeni eksperimenti, pa je počelo potlačivanje, ta toksična muška energija se pojavila koja hoće da dominira, da drži sve pod kontrolom i tako dalje, i čovječanstvo je imalo sve te priče koje su bile tu prisutne. Ali bilo je jako interesantno, ja kažem, simpatičnih epizoda, recimo inkarnacija ovih civilizacija koje nazivamo Južna Amerika, od Olmeka, koji su bili nekih 1000 godina prije Inka, Azteka, Maja i tako dalje. Dakle, one su bile brzo potezne civilizacije. Olmečka civilizacija dolazi sa Epsilon Eridani sistema, i odjednom, baš interesantno, eksperimenti se događaju na planeti Zemlja, ajde da mi vidimo šta se tu događa, i odjednom pojave se Olmeci. Nema nikakvog historijskog toka odakle su došli, ko su, šta su i kako su osnovali civilizaciju, koja je potpuno različita nego sve drugo. Imali su oni svoje jako interesantne tajne i napravili su ascension, dakle uznešenje, vrlo brzo. To je bio njihov cilj, da vidimo ko može što prije da se uznese. I kad su oni nestali, niti ima grobnica, niti ima fizičkih tela, niti ovoga, niti onoga, odjednom tu su se pojavili pa su nestali. I onda oni su završili čitav taj ciklus, to što su želeli. Međutim, kad su se vratili u svoje podneblje, sad se ovako malo šalimo, oni su to ispričali svim svojim rođacima, kažu, kako je ova planeta Zemlja jako interesantna, idite da vidite. I za neke 1000 godina nakon toga Maje, Azteki, Tolmeci, Olmeci, šta sve nisu te civilizacije bile, su se pojavile tu, sve su bile slične, sve su napravile ascension u roku od ispod 1000 godina. Ovako, došli, izašli, došli, izašli. I mi se još čudimo, pa šta je on, pa šta su radili, gradili i tako dalje. Sve te civilizacije koje su postavljale razne, da kažemo, instrumente, mi to nazivamo građevinama i tako dalje, postavljene su na linije stare mreže. I evo i do dan danas ljudi su privučeni, hoće da idu u Egipat na piramidama, u Južnu Ameriku, Machu Picchu, ono šta ja znam. Međutim, energija više nije tamo. To je gotovo, to je stare civilizacije koje su se zatvorile, one su imale neka znanja, imale su svoje dostignuća i tako dalje, međutim mi se ne vraćamo tim stopama, mi idemo samo napred. Mi smo sada ponovo primarna ljudska civilizacija, kad kažem mi svetoradnici smo došli, spustili smo se ovdje kao star seed, baš za te specifične funkcije koje imamo, međutim ljudska rasa se sada ponovo uzdiže, ponovo sabire i sastavlja iz tog rasula u renovaciju, dakle rebirth. Odvija se uskrsnuće, kako mi kažemo, jel? Uskrsnuće ljudske rase. Tako da eto, ova nova civilizacija je vrlo interesantna.